Mbona senibingelela kule channel Indofire Soweto TV. Niyazi kunodaba bese lokusixoxa ngalo kulamalanga olwenzeke lapha ke kwezikabhoqo World Studio. Ivideo 57 minutes interview Mletho Majola nensizwa lapha ke kule channel iWorld Studio. For the past 2 days ke sike senza amavideo ambalwa kodwa ke uKhuzani udecide ukuthi asho something ngalokho ke akuyona into etheni into ayisho nje uKhuzani ile uthi sengiyakhumbula wacela ukungena kwi-team kaMaskandi yebhola uthi wayedlalela AmaZulu FC ngo-1991 wagcina kungenzekani yena wasitshela ukuthi uvishwe yimi sacela uthinte uThuthani Dlovu akufake ethimini wawuzongena ngonyaka owawuzolandela lase liyama ibhola futhi awuvinjwana inkinga kwahamba umuntu owaxhumana naye akumina bakithi bese uKhuzani dayila-ke le number leya kuma Metro FM Awards ngale post kuKhuzani ke akashongo lutho akabizanga igama lamuntu yithi nje abalandeli esisithanda nje ukuyikhulumela akekho akushilo kuKhuzani waye uKhuzani ekhuluma ngale ndaba ukukhuluma ngokuthi kunomuntu ode kwenza interview mayifika kwi-interview mayimxaka i-interview lapha afuna ukuyisa khona usifaka igama laKhuzani uma elifaka igama laKhuzani ulifaka nje ngo-wrong nakhona nje ukhuluma nje iphutha emngcwabeni wendidana ngesikhathi yongcwatshwa kwakuna thousands and thousands wabantu lapha ababekhona laba abantu angibazi bangakanani inqwaba yabantu ababelapha ubani lo muntu wayebona ukuthi uKhuzani kwehlile inyuka kubantu abangaka umuzi ongaka bayabaningi abantu bongcwaba indidana kwakuwumlando angazi bafika kuba inamba but yayinkulu kakhulu abanye baze bacabanga ukuthi maybe babe more than 10,000 more than 15,000 angazi ngalo nyaka la kodwa babe baningi wawumbona kanjani kumuntu ukuthi wayephithizela ilokho ke akunankinga ke vele kubaba la ukube wagcina impela edlalile ibhola ezohamba enyathelweni kaSteve Lekulayo ngoba ne-hairstyle iyamvumela kakhulu inhle kakhulu iyamvumela so uma sikhuluma lezi zinto ezikanjena ka yilokho kahle sifuna ukukuveza sacela ukuthi kusuka manje kuyaphambili nine interview abantu ingabe umculi uphuma emcimbini enibabambe backstage ingabe i-podcast umuntu wenza interview naye for i-purpose ye-podcast ingabe yikuphi engabe yamfonela akunizamini bafowethu my colleagues ngoba sesifana nama-colleagues zamani ukuthi nisticke kwi-script kulokho enisuke nifuna ukukhuluma ngakho ungavumi ukuthi umuntu kwi-platform yakho azokhuluma ngomunye umuntu nawe lento uyibuka ukuthi la uzoyipost uyi-approve ubone ukuthi hayi inegama laKhuzani right impela knowing very well ukuthi leyo nto leyo uma uyilalela ayiverifyeki awuyitholi ukuthi ibuyaphi ngoba emqondweni wethu suke sigijimisa ama-views suke sigijimisa lokhu ukuthi hayi abantu bazoyibuka ivideo izophusheka asikwazi ukuthi lokhu siphusha imisebenzi yabanye abantu ukuthi siwise abanye lokho angitshela abantu sebehlakaniphile bakubona kodwa leyo ngcapha leyo ilokhu iqhubekile zamani ukuthi umuntu akhulume ngaye akhulume ngomsebenzi wakhe akhulume ngazo zonke izinto ezithinta yena kule video le or kule post le ngineshoyo ukuthi uKhuzani kunabantu abakhulumile ngaye ukuthi hayi engamele umphendule kodwa akekho umuntu okhulumile ngesikhathi lensizwa ke ikhuluma something izimbizo uKhuzani kungaveli ukuthi imfakelane kwi-interview yakhe engabe yazimaketha lapha ukuthi usesekhona bangamqasha abantu kodwa ke akusenani yilokho nje ngifuna ukukuveza nje ukuthi afowethu nani zakwethu ke asiyekeni lento le nani banikazi bama-channel yekani ukuthi lokhu nifuna njalo ngoba lento niyayithanda ukuyenza lokhu nifaka igama laKhuzani niyakuthanda ukukwenza lokho akusadlisi manje kuyanyanyisa kuze kusiphalazisa leyo nje into ezogcina iyenzeka kuzibuyisa nje ukudla kwale ngoDisemba kathi ngoKhisimusi uzobuyisa khona manje ngoba sesiyakhathala siyazi ukuthi ukuphusha i-content kunzima siyazi ukuthi kuba nama-challenges kodwa nikwazi lokhu njalo niyithole intweni eyodwa yabona nje uKhuzani akekho omunye umuntu uzothola nomunye umculo omdala othi mhlawumbe noyicwa nendidana uma uzokhuluma inkulumo egudla uKhuzani ethi hayi imfaniswane akaqose beqomile kuyaziwa ukuthi obani abasaphusha uBlue kuyazi ukuthi obani abasaphusha indaba
emfaniswano yizo eyakhuzana yizo zedlamlelo kuyaziwa. Sikuphi isidingo sokuthi uma ukhuluma kuleyo ma-channel leyo or kuleyo channel leyo ulokhu ugudlisa umuntu akukho lapha eniqondana khona, akukho lapha enihlangana khona. Umuntu nomuntu uphila ngendlela yakhe. Yini esikuxaka lapho ukuthi umuntu wenza into ethize emsebenzi wena uxhumaphi lapho. Yilokho yokusuke kumangaza ukuthi athi yini ehlula abantu ukuthi uma beya kula ma-channel bekhulume ngabo kuphelele kubona. Yini lena engaka okuzokwenza ukuthi sibabone ukuthi lamakhehla anomona. Asifuni ukuthi kuze kube kanjalo, kodwa kubuya ngathi-ke ninomona weminyaka kodwa ongahlangeneke noKhuzani. Yileyo nto esiyikhuzayo esithembayo ukuthi yena njengoba kade kukhulunywe nje kuvela lezi ndaba sesiyagcina le ndaba awukho esizokukhuluma. Asifuni ukukhipha iy'nhlamba, asifuni ukuthi wathi sithuka abantu athi asihloniphi ngoba akubukeki kahle masulokhu uthuka umuntu omdala. You understand? Ngiyayithanda i-style kababa uMlethe Majola, iy'ndlela lezi ngathi uSteve Lukulenga lezi ey'khathi basadlala iPirate. Injalo-ke indaba-ke sizodibana kuzayo kwenye-ke ividiyo.